Egun batian ibanenguan kostela kostel gainean, nibanenguan kostel saltzian ezpabegari saltzian. Hirudan matxo etorri ziran bata bestien atzian, hirugarrena galdatu eustan gariak zegan zirian. Txalupatxu bat, txalupatxu bi Santa Clararen parian. Neure anaia hantxe datorke batian edo bestian. Neure anaia zer berri diraz mutriku herri honian. Berriak onak dira dez baina jaso da kalte sobrian. O neure anaia ez edo da hil bi oren aita maitia. Bi oren aita ez da hil baina jaso da kalte sobria. O traidoria ez edo da hil bi oren ama maitia. Bi oren ama ez da hil baina jaso da kalte sobria. Ana Juanixe ezkontzen zala inoen atzo kalia. Ana Juanixe ezkontzen zala aita Tamaren lotxia. Hogeita mairu da malindatxu mutrikun molla gainia. Ana Juanixe hantxe dalari karesen danen artia. Batak agurta bestiak adio Juanixe negar batia. Ana Juanixe zer gertatu da mutriku herri